ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 10ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर अमना निमथंगनरिबा स्टेट अमगी इंटरनल मैटरदा खुद थिंजिलोइदबनी रिजाइन तौबा तौदबा हाइबा अदुदी मियामना लेप्ससनु हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोमे बिरेना फोंदोखरै। लमदम असिदे खुनगाक्तुना खुनाई असि कन्नबा लैबा कांगलुप अमा अदुगा कांगलुप अमना तंपाक्ता लाव खोंगलगा लुटपाट तौबा कांगलुप अमा पुन्ना कांगलुप अनि हौजिक लमदम असिदे लै हाइना थांगोइबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के एमएलए खुमुक्सम जोय किसन फोंदोखरै। अमदी मणिपुर पुलिस तोंगान तोंगानबा थौदोकसिंगदा लोना थिंख्रबा लुप अहुमगे मियोय मंगा यावना पुन्ना मियोय 13 फाबा ngamkhrai कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट दा थीबु हुंबगी थबक जथबदा खुलाई कया फगटबा ngamkhrai। खुरमजरी आईएसकॉम न्यूज के मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबा पुमनमकपो ताराम नोकजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव सिंग पिजरी। इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कांचीपुर लेरिबा मतम अमदा महाराज भाग्यचंद्र अमदे महाराज गंभीर सिंहना निंगथौ ओइना पालिंगे मतमदा मणिपुर के कोनुंग ओइरंबा लंगथबाल पैलेसता मतम कयागी ममांगदगी लैरक्लबा असम राइफल्स की पोस्ट होंदोकनबा मफम नौना सेमगत छगनबा थबक पाइखटपा हौख्रै। हाइरिबा खोंथांग असिगा मरी लेनना कांचीपुर लेरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स मनुंगदा लेरिबा असम राइफल्स की पोस्ट असी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर ने सिंधुना ngasi चीफ मिनिस्टर नोंथोमे बिरेन सिंहना हानगे अरीबा लंगथबाल पैलेसता मफम अमा पीदुना हाइरिबा मफम अदुदा हौजिक हौजिक लैरिबा मरीसुबा असम राइफल्स की पोस्ट अदु हौनबी मतुंग इना होंदोकनबगी थौरम अमा हाइरिबा कोनुंग असिगी कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखरै। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ना हाइरिबा असम राइफल्स की अनोबा मफम होंदोकिनबा असिगी सेमगत छगतपा थबक पाइखली। इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स के मेजर जनरल राबरूप सिंह अखन्नबा गेस्ट अमा ओइना सरुग याखिबा थौरम अदुदा लंगथबाल असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के एमएलए ओइरिबा करम श्यामना प्रिसाइड तौदुना असम राइफल्स की पोस्ट होंदोकनबा पाइखलिबा थौरम अदुदा नोंथोमेन बिरेनना हाइकिबदा असम राइफल्स पोस्ट असिना लेरमलिबा मफमसिंग असि थुगाइरगा हानगी अरीबा लेरमलिबा स्ट्रक्चर सिंग असि फजन सेमगतलगा थमननबा मणिपुर की टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रपोजल थारे। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का तानरगा क्रोर कुनलोंग हौजिक काइथोक्तुना लैरे फंडे रिलीज तौरक्त्रे मसिगी मथक्ता हौजिक महाराज गंभीर सिंहगे मितम खिंदुना लैरिबा मफम असिदा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फजन यावबा लुपा क्रोर निफु चंगदबा म्यूजियम अमा थमनबा प्रपोजल थाखरे मदुगी मनुंगदा हाना क्रोर 10 हाना सैंक्शन तौरक्ले अथुबा मतमदा हारिबा म्यूजियम असि साबा हौरगनि हाइखी पनबा याय। पुवारी ओइना लेहौरबा लंगथबाल कोनुंग असि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुरना इंग कुमजा 1984 सेप्टेम्बर की तांग मापंदा मणिपुर एंसेंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1976 अमदे रूल्स 1979 की मखादा ngaktuna thamnaba lauthopa leikrabani masigi mathakta manipur university asida mahiroi kaya tamliba mafam asida paramilitary force के कैंप नत्रगा पोस्ट अमा लैसिनबा असे मतम कयागी ममांगदगे होंदोकनबा तक्सिनदुना लाखिबनी। हानगी दमै तौजिरो बांग्लादेश सु लैबे या पाकिस्तान सु लैबे या म्यांमार सु लैबे या ड्रग सु लैबे या अदुगुंबगी कनो एटमॉस्फियर दरो पामिसको मणिपुरना ngasi थेंगरी बावा बनान मे की तारीख 3 दगी ngasi बाव थेंगरी बावा सिकरी दिनो अखोई सरकार ना पैसा हुरा रुबेरा अखोई सरकार सिना चीफ मिनिस्टर से लंबी थो उबेरा अखोई सरकार सिना कनो सिन मिगी जछो बथबक तो रुबेरा नते मसिंग याम जदबा सही लिसिंग अनि हना लेबा पुवारी से थैर मांगन न खोना रब अदुदगी कनन तो रुबले कोई थैर का कोई पुवारी में आजे पुनन खोना रब डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री बया मना अखोई की मिंग बावदा करी गौबे खनत तबगी मतम योखरे अखोई पाई पुना थन लममन बावदा कोई कौशल रखरे थाइदो रखरे अबदु गुम मयाम कनन बदो बदले मसाना सावदाबनी ड्रग्स मयाम तो लैरगा सेमगा सुंगगा थारगा
हिंगम पुंसी नुंगाई पुंसी लेरम कार मैम तो फंगत्रबनी मसाना मेरे नहालो है पता नहीं सरकार थुगायो है पता नहीं ngasi langthabal all palace jagi Assam Rifles hongdokpagi thoram adu saruk yaraba matung paumi singna Mizoram gi Chief Minister Laldo Hamana Manipur gi Chief Minister pham thadokna ba demand tokhiba adugi matangda hangkiba wahangi pakhumda Chief Minister nongthambam biren na haikibada state amagi Chief Minister oiriba wakhal taraba miyam gi mihut amana yumthang nariba state amagi internal matter da khut thingjinduna miyam gi marakta nungsinadana ba sinbagi thabak ase tawroidabani hairaduna mahakna resign tawba tawdaba haiba adugi warepti miyamna logjarak sanu haina phongdoki paungisingna makhatana leimakhonggi army camp tagi mioi ama mangkhibadagi thiba khangdana leiriba asiki daita kanana logani haina hangkhibada Chief Minister na army camp ta mioi ama mangkhiba haiba asimak yamna lebak thibani matang asida leiriba wathok ase nathaiduna politicize tawnabage mahutta aikhoi pumnamakna apunba thodang longminaduna thiba khangdana leiriba mioi adu thinaba hotnaminasi haiki I think DIPR through the state government department has already clarified, and you see, as a matured politician, as a matured CM of any state, they should not insert hand to others states' affairs. It is very unfortunate. Let the people decide it. So yesterday we also held a press conference. We condemned this kind of things happening, and the state government has already urged the concerned authority to find out the person's whereabouts, and the state government also sending our teams and searching the missing person. Sir, let us hope. So who is going to take responsibility for this missing? No, just it is not a time to insist or divert the issues. It is now our common agenda is to find the missing person, and it is very unfortunate. It happens inside the army campus. That's why we are taking it very seriously. Manipur de thoklima thatara mapal mapung phasilaklaba irang asigamari lenana haukiba numit kharanigi atenma matam asida Mizoram gi Rajya Sabha gi MP ke Vanlavenana Manipur gi irang ase loisinaba Manipur de President role PR thamgada bani haiba wafam phongdokhiba amade Mizoram gi Chief Minister Laldo Manaso Manipur da President role thamgada bani haina demand tawrakhiba wafam sing ase Federation of Civil Society Organizations Fox Manipur na taraina laude wafam sing ase Jinko ke Jo singna India Myanmar amasung Bangladesh ke saruk singdage loksinduna Jinko ke Jo nation state ama nanaba hotnabada apunba India amadi apunba Manipur ge saktamda singnaba amadi lautunaba wafam singne haina lawi sanjada paliba NDA lengakna sangsilliba Akhanda Bharat United India ge mayokta wafam phongdokliba sing asigi mathakta Government of India na logi aba action lokhatkadabani haina zerul asida khangalakle Lamdam asida khul ngaktuna khunai asik kannaba leiba kanglup ama aduga kanglup amana tampakta law khonglaga lutpat tawba kanglup ama punna kanglup ani hojik lamdam asida lei haina Thamoiban Assembly Constituency ge MLA Khomuksan Joykisana phongdokhre ngasi khuyathongda hangliba relief camp da leiriba inmate singi angang singda ningtham tha changlakpa asida ahingda ingbana maram oiraga kambal amadi pilo khusinabage thauramga mari lenana wafamasi mahakna phongdokhibani mahakna makha taraduna tha sigi tara tarukta khoisaunaraba miyamna MLA minister ge yum singda changduna thugai khotkhaibana chingba thabak thauram pangthorakpadagi MLA ge yumda thamba inmat singda pinaba kambal na chingba chana thaknaba potlam sing mai thadok lamba loinana huranduna pukhibana Thamoiban Kendra Development Organization amadi SC asige club singna khagat naduna relief camp ta leiriba miyam gi damak selgi tengbang na chingba potlam sing leiduna kambal sing asi yanthokpani haina so phongdoki mahang makha taraduna thokliba thodok asida khuraki I kharana aikhoi masel
तोखाइना लेननबा होनरक्लिबसिंग असि हाना थिदोकपा मथौ तारक्ले यम थोगाइबदे चेनबसिंग पुलिसना फादुना लोगी ओइबा मथौ पांथोकलकपदा महाकि माइकैदगे फाबा ngamliba पुलिस टीम अदुदा सेल ओइना लुपा लेख मगे अवार्ड पिरगने हाइनासो फोंदोखी अखोई मसेलदा नाकमाना पाक्तो नेबस फुरु खुरान चिठी तौवा अखोई मैतैगी लाइनिंग लाइसेंस माल थोरेसिंसे अइना मणिपुर पुलिस सबचाना थाजबा थमजरी मखोइन अथु मतमदा फारगा लेबा मयाम खंगना सुमा कांगुसना खोगी जाति बो को इफुर थुगाइना होना बने आइसे आई मदु उलकने थाजै आइगी इसागी इथौदाम आइगी इफुर कन्नब होना बदा असुगुंबा महि खुरकी इसिंग मांगन नबा असुम होनेब कांगुदो फाबा मतमदा आई मदुगी पुलिस को आई रुपीस मदुगी पुलिस टीम दो आई रुपा ला अमा आई रिवार्ड ओनि पिगिनि सिंगसि फॉर्म लाथुई हेन नुंगांग निंगिसे आइनि याम माजिरिसे मसिगी पेपर दा कोई संगाई गिदा यावे इवन मिलिट्री कैंप नॉट सिक्योर इन ऑनरेबल सीएम द सेंटर द सी याम चाउ हेडिंग द यावे सिदा मसिगी तुम होगला पामतम दा को शॉकिंग सोए मिलिट्री कैंप वो सिक्योर ओइद्रे ना लेबाक सिगी लुसिंगबा लेबाक सीएम निथौदों लेबा माना सेंटर हाइरा अबाइसे कनानो पेनिकी ओरिदिस आर्मी कैंप द सिक्योर ओक्रेडी कराय नो सिक्योर ओरिदिस एमएलए की मयूम सिक्योर होइद्रे मिनिस्टर की मयूम सिक्योर होइद्रे आर्मी कैंप सिक्योर होइद्रे अदर प्रजा की सिक्योरिटी कराय लेनिकी मसी अखोई याम कन्न नैना बदरका लई तंजा सिदा कोई हेन लुरब तंजा अखोई मसे अमत ओइना चिंजनब तंजा सिदा मु अखोई मसे मु चिंथुननबा खुरकी मयाम चंग इसिंचे मसी हाना लोसनबम तरका लई अदुगा इजाति मुसीबा सारगा इफुर मुसीजागा इफुर मानब होनो कांगबुसे मसी लेबा मयाम सन थु चिगत बियु मसी मकोइसे मरु पुंगना मांगन साइबसे मसी थमजगे अदुगा आई सामक अदुगा थमैबनगी मयाम अखोई पुलप रिजोल्यूशन दा अखोई हुजिक लैरिबा रिलीफ कैंप दा लैरिबा सिंगसे अखोई पांदम मखोई मयुम दा लैरिबा सिंगसे मसी खुंदा लैता नब होनबदा मसी अंगम थौदांग लगनी मदुग चंगम थुकबा मोगना तरकपा पुनमकसे अखोई यावगनी सिंग थम मदु होनगनी है बिसमै थमजगे मणिपुर पुलिस न थासिगी तांग कुनिपाल अमदी कुनमापंदा लोन थिंख्रबा लालहौलब अहुमगी मियोय मंगा तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदगी फाबा ngamखिबगा लोइनना थासिगी तांग कुनतरेता कक्सिंग पुलिस स्टेशनदा थोमजिनना पुलिस पर्सनल अहुम असोक अपनंग हनखिबा थौदोक्ता सेनबनी हाइबा मियोय तरेत अमसो फगतपा ngamkhre हारि थासिगी तांग तरा तरुक्ता मिनिस्टर एमएलए सिंगी युमदा थोमजिनना अमंग अता थोकहनबगा लोइनना मैथाबगी थौदोक अमदा सेनबनी हाइबा मियोय अमसो फगतले हारि सिक्योरिटी फोर्स ना चिंगमदी तंपाकी लोनबा मफम सिंगदा थिबहुंबगी थबक मखाताना सथखिबगा लोइनना कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की एस मोंगपी दगे मसिंग यामलबा खुसुकुलाई अमदी बॉम्ब सिंग फगले हाइरी फगलबा खुलाई सिंग अदुदी 303 राइफल अमा 9mm pistol ama SBBL gun ani 5.56 mm insas LMG magazine ama 36 hand grenade ani detonator ani live round tarataru dia smoke grenade ahum dia smoke cell ani 80 grenade WP ammunition ama long range bumpy ama amadi wafeng wireless set amani haidi thasigi tangkundarata kaksing police station da thomjinduna हौखिबा तांग तरा तरुक्ता मिनिस्टर एमएलए सिंगे यम थोगाइबा अमदे मै थाबदे चेनबा मियोय मरी फाखिबा अदु थादु हाइबा डिमांडा कक्सिंग पुलिस स्टेशन दा थोमजिनदुना पामदबा थवोंग चथखिबा थौदोक्ता चेनबा मियोय तरत पुलिस ना फाखी फारबा मियोय सिंग अदुदि नावरेम ज्योतिष सिंह सही कुंत्रा खेत्रिमयुम राजीव सिंह सही यांखै प्रवीण लैसांगथेम सही कुंत्रा माथोय पुखरमबम गोपेन सही कुंत्रा निथोय नावरेम सितरजीत सिंह सही कुंत्रा हुमदोय वायंगबम जॉनसन सिंह सही कुंत्रा माथोय अमदी खेत्री मयुम अशोक कुमार सही कुंत्रानी मिनिस्टर एमएलए सिंगे युम मै थाबा मदी येखाई थिनगाइबा थोकहनखिबा थौदोक सिंगदा जेनबनी हाइबा मियोय अमा मणिपुर पुलिस के कांगबो अमना थासकी तांकुनी पालदा फगतखि फारबा मियोय अदुदी पासोय पुलिस स्टेशन गे मनुंग चन्ना लेबा कियाम ममांग लेकाइदगे जोंथाम थोइसा अतोपमिंग रोमियो मैतै सही कुनी थासकी तांकुनी पालदा थोखिबा थौदोक अमदा मणिपुर पुलिसना केसीपी पीडब्ल्यूजी एक्टिव मेंबर अहोम फाखी फारबा म्यूसिंग अदुदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तगी सोंथाम श्यामचंद्र सिंह अतोपमिंग सना जावबा अमदी मालेम सना सही कुलुमदोय इम्फाल ईस्ट तगी माइबम सूरज खान सही कुंथ्रानिथोय अमदी
Bogi Mayam Said Khan Zahi Kuntrani Makoi Ahum Selgi Diman Tauba Amadi Logi Wangmada Kutlai Thambagi Maralda Pakibani Makoi Degi Insas Rifle Gi 5.56 mm live round Ahum .32 ammunition ge cartridge ama mobile phone ahum amdi wallet ama phagat pangam ki lenana thasigi tangkun ma panda thokiba tongan ba thodok anida Manipur police na UNLF Ningon Macha group ke active member ama amadi Pripak Pro ge active member ama phabangam ki pharaba UNLF Ningon Macha group ki mioi adudi Thobal district ke Lilong Harauro hangam thabi salam makoktage Sangom Sumpam Waris Atopaming Singnung Ngakpa Zahi Kun Mangani Mangondagi live round Ahum Yauba magazine Amaga Kwanana .32 pistol Ama Amubama Sugi holster Ama 9mm live round Manga mobile phone Ama Amadi four wheeler Ama Pagatpangamki Amaramda Police na Paraba Pripak Progi active member Adudi Imphal West Age Huidrom Priya Kumar Singh Sahi Kuntrataret ni Hag Imphal Tongan ba mafam singda leiba dukan singdagi selgi demand tawbada jenaba misak amani mangondagi mobile phone ama lupa lising ama chama yankha yawba wallet ama Aadhaar card ama amadi two wheeler ama phagale haina police ke report amana hairi Kasar Assam ge Sanjapur Mairapaibi amadi Brekramaira Paibi Singhaloinana Young Manipuri Council Assam YMCA Sonai District Committee na Sinrangasi Sonai Sandipur Sangit Vidyalaya Wakat Mifam Ama Zathakre Nasi Zathakiba Wakat Mifam Aduda Manipur da Thabak Suduna Lejaba Kasarge Lasram Kamal Babu Singabo Athuba Matamda Manipur government amadi India government na Thadupir o Haiduna Kholau Kayasu Lauki Wakat asida Mairapaibi RK Komlabati Mairapaibi Central Committee amadi YMCA Sonai District President Mutum Krishnamanina akano wafam kayasu fongdoki Kasargi Gosaipur Hairiba Kungangdudagi Manipura Matam Kuina Tabak Tauduna Laijarakpa Laisram Kamal Babu Mabu Amukana Pabi Kraga Mapam Marang Kangana Nasi Pawada Lady Mana Fakiba Mapamasisu Equina Army Kem Tagini Haina Taze Adubu Army Kem Taki Karam Haina Mabu Pakibano Amadikadai de Tamkibano Haibasengasi Numithumi Marini Sura Pawada Magi Kadigumba Likuna Makwena Taba Pangdri Aduna Equai Mayangasi Wakat Mipamasi Pamjebani Asum Haina Micham Proja Akogi Tabak Sura Gazariba Mapan Tok Tabangam Daduna Mapan Tok no Tabak Suna non Chazariba Equai Punamakse Hauji Equai Mapan Toka Kisile Akoi Se Poiratre Akoi Karam Haina Hingani Akoi Maitei Haiba Jati Semon Au Bada Panghata Hatpa Matomanam Kangana Mangan Biba Asigumba say Koina Manipur Sarkar da Loina Loinana Equai India government da Equina protest Tauri Asigumba Aina Jadaba Chanabi Patap Akoi crime Mayam se Jana Lefan View Aduga Man Kriba Haudiki Kamal Babu Hariba Mioyase Jamna Jana Langla Langin Putopiraga Mashamak Hingna Putopiraga Imunganunga Jamna Jana Sinabiu Tengnopol District Laithau Amade Maltham Khul Anigi Marakta Thokiba Irebak Iramdam Manipur gi Ningtam Lan gi Khongsata Thawaina Pontha Pikraba Athoba Tarahumde gi Kumon Thorum Galoinana Ningsing Khubam Maikum Hangdok Pagi Thoram Laklebe December Marida Pangthok Lagani Thoram Asida Lebak Miam Khudingmakna Saruk Yabiyo Haina Athoba Tarahumdoi Ningsing Thoram Lupna Miam da Pauzel Pirakle Athoba Tarahumdoina Yata Khiba Imphal East District Andro Khunau Torong Tel Kamo Koireng Integrity Park ta ngasi pangthokpa pawmising ko unaba amada athoba tarahumdoi ningsing thoram lupke convener na hai haukiba inkumja lising ani kulhumdoi da thokiba laibak thiba thodok aduda ireibak iramdam gi damakta thawaina pontha pi khraba athoba tarahumdoi bo ningsing bo ina athoba tarahumdoi ningsing thoram amasung ningsing khubam maikum hangdok pagi thoram laglibe December mari yumsa kaisa poinu gi humni panbada pangthok lagani
अयुकी पुंग निपालदगी हौदुना अथौब तरहुमदोइना याताखिबा अंड्रो खुनो तरोंगथेल कामु क्वेरिंग इंटेग्रिटी पार्कता पांथोकदौरी थौरम असिदा लमदम असिदा लेरिबा मिपुंग खुदिंगमंगना सरुक याबियु लोइनना निंगसिंग खुबम असिबु सागनबा होनबदा वाखलगी पांगलगी पोटकी अमदी सेलगी mateंग पांगबिरकपसिंगबो थागतपा फोंदोकसरी अमदी निंगसिंग थौरम असिदसु सरुक याबियु हाइनसु लुप असिना मियामदा पाउजेल पिरकले Yeah, have you? Không việc có khổ mà không khi vào sahi 2023 की December की tang mari da like how palace da rokta like hidraba Manipur Malaipak idam damgi lamphanda thawaina pontha phikraba over tarahum doi ki kumon thoram labiba December की tang mari 2024 asida angthokjaragani amadi maikhom hangtokpagi thorom asida nebak myam punamangna saruk yabiu haina athoba tarahumdoi gi lumna hanna yamda Manipur miyam da hanna nokjeri लबुक कुमलुबा ट्रैक्टर न पुखलकपा यामलबा अचौबा लेबाकना थौबाल कसोम रोतलैबा थौबाल खेत्री लेकाइदगी यारिपोक विष्णु ना फावबगी लंबी सलाक सारे मियामना चथोक चसिन तौबदा यामना खुदोंग थिनिंगाई ओइरे मिचम मियाम चटनरिबा यामना मरु ओइबा मियोय लाखयागी लाइफलाइन ओइरिबा स्टेट हाईवे असी तरु तनाना थंबियो हाइना माइकै अदोंगी मियामना डीसी थौबालगी पुकनिंग सिंगसिल हौरी लौरोक पंथा योरोपगा लोइनना लौमी सिंगना लंबीदा लौ येसिनबा अमदे लौबुक्तगे ट्रैक्टरना लेबाक पुखलक्तुना लंबीदा थादरंबस आयन की मतुंग इना फगलगा एक्शन लौखटकदबनी हाइना डीसी थौबाल अहंथेम सुभाषना थासगी तरुक अमदे तरेट के प्रिंट अमदे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खुथांगदा अकनबा वाफम थमख्रे अदुबो डीसी थौबाल के ऑर्डर अदुगी वांगमदा लबुक्ता कुमलुबा ट्रैक्टर सिंगना मियामगी लाइफलाइन ओइरिबा लंबी असिदा यामलबा अचौबा लेबाक सिंग पुखलक्तुना थादरंबा असिना मियामदा यामना खुदोंग थिनिंगाई मचाक ओइरे लेबाक सिंग अदुदा नोंग नत्रगा लिक्ला तासनबा मतमदा नानबदगे गारी मचा कया तुसिनबा एक्सीडेंट थोकिबा कया यावख्रे नुंसा साबा मतमदना उफुलना चटपा ngamnadre mahairoising school da chatningdre misam miyamso sorok thokani khanbada थबक चटनिंगदबगी वखल फाउनरे सोरोक मपालदा लैबा मियोइसिंगदि कोकता खुद हमनरे लैबाकपु सेंगदोकद्रा थबकपु चटकद्रा लैबाक सेंगनबा होनरबसु यामन खिबना ngamnadre असिगुम्बा फिबम असिदा डीसी थौबाल अमदि मरि लेनबसिंगना अथुबदा मिटिंग संगबिदुना मियामना थेंगनरिबा अवाबसिंग असि कोकहनबियो हाइनसु मियामना डीसी थौबाल अमदि मरि लेनबसिंगि पुकनिंग सिंगसिल हौरे Directorate of Health Services Manipur की मिडिंग मखादा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इरोइसेंबा उरिपोक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पुनः कुसमनदुना लाइनिंगथौ अमुदोन डेवलपमेंट सेक्शन ऑफ यूथ उरिपोक सिनाम लेकाई की सपोर्ट का लोइनना नोमगी ओइबा आउटरीच हेल्थ कैंप अमा ngasi उरिपोक सिनाम लेकाई द लेबा लाइनिंगथौ अमुदोन की संगलेन द पांथोख्रे ngasi पांथोखिबा आउटरीच हेल्थ कैंप अदुदा पुनः मियोइ चनीरोम अना लायेंबगे खुदोंग साबसो Wiki Kim Aduda Dr. Ahum Community Health Officer CHO Ama Staff Nurse Ama ANM Taruk Pharmacist Ahum Laboratory Staff Ani Amasung Support Staff Ani Su Saruk Yaki Nasi outreach health ke masi UPHC erosion ba amasung UAM Uripok samladuna pangthok sabani Islam lekai ki community hall da nasaiza akhoi maru oina ngasi ke oina ni NCD habit non communicable disease lamna gandaba laina asida maru oina focus tawi asaiza hypertension diabetes amadi cancer oral cervical amadi breast ki cancer si screening tok zabani asaiza ngasi ke oina hypertension masana sukhang khangdana hana leiramba mayam ama thingnajai ngasi gi oina ni chamaga kuntare yengjakre aduga akhoi free medicine so akoina pizai aduga kanu ki lab test so free da tawje krishna diagnosis si ko samnaraga asaiza test makal chamaga ni pana ngasi test tawise
Imphal Public Higher Secondary School IPS Kansipur ge Lumdoilak Soba Zahi gi oiba Meritorious Convocation 2024 ngasi school asigi campus ta pangthokhrei hairiba thoramaduda school asigi zahi gi oina pangthokpa exam singda makok mathang tarakhraba mahiroi singda amadi makoi gi ahalaman singbo ekai khumnaba utki thorom gi manung sana school asidagi haukhiba hojikna Thobal District ke Assistant Commissioner oiriba IAS Panglakhraba Arvin Hanglembusu school asigi maikai degi taramna okhi masigalwenena Arvin Hanglem masanasu school asigi convocation ge award sing school asigi mahiroi singda khusinaki Border Security Force BSF ki Guwahati Frontier na chahi asigi January amadagi November 18 habidi ngarang phawbada punna lupa crore taranithoi henbagi value oigadaba narcotics ki potlam sing phagat pangamle haina BSF ki DIG Harmit Singh na phongdorakle BSF ki Frontier asina international border singdagi pusilakpa phenyl sana Yaba tablet ganjana singba atopa narcotics ki potlam sing thingnaba lokalakpa saksal thaurangi manungsanna phagat ki bane hairaduna border security force ki mai paklaba operation sing asibo DIG na awangba thakta thagat perform dokhi mahakna makha taraduna sahi asigi January amadigi BSF ki troops singna Bangladesh tagi lona changlakpa mioi 13 amadi India ki atopa state singdagi changlakpa mioi marfudra ruk phagat pangam khrei masida natana logi wangbada pusilakpa sasan Lising taruk henna kanduna senari besing phagat pangam khrei BSF na thadorakpa atopa serol amagi matung ina security force asina January amadagi hojik phawada fancy dial bottle lising humpuni pal sanipal yankai mathoi ganja kilogram lising ama satruk yankai manga sana kilogram ahum gram kuntramari yaba tablet lising tara sanipal marfu mathoi amadi u bottle lising tara supna tara taret phagat pangam khrei hadi How's sanabagi pao mo bizari Nasigi sanabagi pao da Kohima da sathariba ahum suba North East Masters Table Tennis Championship asigi Table Tennis double match loisin khrei nupa kangloke sahini phu mathaki category da Manipur gi Bikram amadi Brazil na Manipur gi Ozes amade Somochan ge pebo final da maiti be piduna kanglop asigi oina gold amade silver medal sing Manipur na lawbangam khrei nupa kanglop ki chahi humpu mathaki category da Santanu amade Meghalaya ge partner na Brazamani amade Vemibo maiti be piduna bronze lawbangam ki loinana nupi kanglop ki open doubles da Manipur ge Asalata amade Kiran Balana Manipur ge atopa pair Premila amade Hemolata bo final da maiti be piduna Manipurna gold amade silver lawki masigaloinana Manipurna masana asida punna gold medal ani amade silver medal ani lawangam ki Haryana na yumbu oiduna Tau de Bilal Stadium Panchkula da thasigi kunipal gi hoduna zatharakli ba kuntranipal suba National Sub Junior Taekwondo Championship amadi tarahum doi suba National Sub Junior Pumse Championship ki ngasi humni janmanimita gold medal ama amadi bronze medal ahom lawbangam khrei championship asidang asi kairuge masana da Yumnam Dipikana nupi masagi kilogram kuntra manga kanglupta gold medal lawangam ki kilogram kuntra nipal kanglupta Asem Holina amadi Linthoi Nganbi Laurembamna kilogram kuntra nitoi kanglupta bronze medal lawki championship asigi pumsai masana da Nelia Irungbamna bronze medal lawki panbaya badi Manipur gi pumsai tinda sanaroi taruk amadi official anina saruk yari official ani adudi Nongthombam Singajitna manager amadi Puspa Toli Mangsata Bamna coach ni Kyorugi Masanadana Sanaroi Kulumdoi Amadi official ahumna saruk yari official sing adu Nongthombam Singajitna manager Laisram Nawboy Amadi Laimram Joy Priya Chanuna coach na oina oiribani All Jiribam Sports Association AJSN Sinduna Jiribam Higher Secondary School ge Sanabung da Sathariba Zahitar Humdoi Makhagi District Level Mini Boys Football Tournament Lising Ani Kunmari ge Ngasi Sanakiba Aroibe Semi Final Master KMY Sina Anandamoy Club po goal amasinoda maiti be piraduna
KMYC final sangkhrei lakliba December anida tournament asigi final match nungthil pung ani minute nifu manga taba matamda CKC amadi KMYC ga sanaragani ngasi sanaki ba match nungthil pung ahomrom taba matamda KMYC ga Anandamoy club ka sanaki team animakna yamna phajana sanaki adubo half mamangda team animakna goal amatta chanba ngamna khide half matungda KMYC ki sanaroi toiborna match ki minute nifu tarat sobada goal ama sanduna apiba matamda KMYC na Anandamoy club pu goal ama sinoda maiti bepiduna final changkhibani Hong Kong Muay Thai Association na yumbu oiduna International Federation Muay Thai Amateur ge midiyang makada satliba thasigi habida November kunipal dagi hauduna hayeng phawba Hong Kong ge Queen Elizabeth Stadium da pangthokadoriba East Asia Muay Thai Championship lising ani kunmari da Indian team represent taunaba Manipur dagi sanaroi mari saruk yagadawri haina Grandmaster Loitongwam thoiba maidaina thadorakpa cherol amana khangalakle India team ge mahasinduna saruk yagadawriba sanaruising adudi elite male ge kilogram humpuda Laisram Vidya Chandra Yaima Lai ahallo bamdiar awang laikai elite male kilogram umdoi gi makhaida Asem Tondon Masing ahallo bamdiar awang laikai elite male kilogram Humputareta Yansembam Sibaji Singh Langthaba Lep Awang Laikai amasung elite female kilogram Humpuda Zanista Ningom Thong Kitana Panung Imphal Isni Hairi Championship asida Manipur ge sanari singna state asigita natana India ki mingchat purakpada chawna mai pakpa oirasanu haina coach amadi players singna yaipa mangol pirakle Manipur Arm Wrestling Association ge midiyang makada Thobal District Arm Wrestling Association na sinduna thasigi tarata pangthokna ba sem saramba ahanba Thobal and Kaksing District Arm Wrestling Championship lamdam asida thokliba irangna maram oiraga yaithoktuna lakhiba adu lakliba December nipalda Khongjom Standard English School da pangthoklagani haina District Association na thadorakpa serol amada khangalakle serol asina makataraduna December 3 tana championship asida saruk yagadawriba sanaroi singi Wayne School gi sanglenda pangthoklagani haina so serol asina khangalakle hazul silakpada maru iba pau amohana pizari Langthabal konungda matam sangna leraklaba Assam Rifles ki post manak nakpa mafam amada hongdokna bathabak paikhatpa hokhrei hanagi mafam asibu hena masak thokan na pandamda lengakna lupa crore kongi sanpham kaithoktuna thamkhrei State of Chief Minister amana yumthangnari state amage internal matter da khutthingje loidabani resign tawba haiba adudi miyamna lepsi sanu haina Chief Minister nongthoma birana phongdokhrei Lamdamasida khulngaptuna khunayasi kanaba leba kanglup ama aduga kanglup amana tampakta law khonglaga lutpat tawba kanglup ama punna kanglup ani hauzik lamdam asida lei haina thangmoiben assembly constituency ge MLA khumuksam joy kisan na phongdokhrei amadi Manipur Police na tongan ba thaudok singda lona thingkraba lup ohmgi miyoi manga yauna punna miyoi tara humdoi phabangam khrei Kangpokpi district da thibu humbogi thabak zathabada khotlai kaya phagat bangam khrei Ascom News na pizaba Manipuri pau matang sidalo sinjari mityeng tapiri ba pumna makpo amukhana khurumjari